što vam je najveći cilj kao DJ? Što želite postići? DJ-evi u velikom broju žele doći do gaža. I to je to. Znači, to je cilj. To je generalno DJ-a cilj. Doći do gaža, biti na bini, 3 metra ispod zemlje, koliko god, ili na nekom na otvorenom, ne znam. Pa neki ljudi rade gaže na tornjevima na vrhu, rade u balonima, rade DJ setove i takve stvari. Uglavnom, cilj je doći do gaže. Znači, dobiti angažman. Znači, cilj je u biti na kraju imati od toga karijeru, moći živjeti od toga. Znači, kad imaš gaže, kad imaš profesionalne gaže, onda bi trebao i biti plaćen za to. Nisi uvijek. Nisi uvijek. Nekad ti obećaju da ćeš biti plaćen pa ne budeš na kraju. I to imaš. Ne, pazi, ako ti puštaš kao DJ profesionalno u etabliranim klubovima, etabliranim onim koji imaju već profil, gdje puštaju veliki DJ-evi, koji imaju velike sponzore, da DJ-evi idu kroz njega. Znači tu moraš obavezno potpisati ugovor. Oni ti to traže, ne mogu te drugačije platiti. Jer sve ide njima preko računa, znači trebaš imati ugovor. To je dobra situacija, jer ti si preko ugovora isto tako zaštićen. Ugovori su ti različiti. Znači ima raznih vrsta ugovora. Možeš napraviti ugovor koji je na 10 stranica, ali obično DJ ugovor ti je možda na 2 stranice. I u njemu ti piše ko je angažiran, znači DJ ime, i klub koji je angažiran. Znači ugovor je između onoga koji je angažiran i kluba koji angažira tog DJ-a. Osim onih datuma, vremena, tu ti piše obaveze kluba, što oni trebaju ispuniti prema DJ-u. Isto tako piše tu obaveze DJ-a prema klubu, što on treba uraditi, što se očekuje od njega. Potpiše se ugovor, treba se potvrditi da si ti rekao da, znate da su oni rekli da. Ali uz taj ugovor imaš još jedan aneks i taj aneks ti je DJ rider. Imaš 2 vrste rajdera, tehnički rajder i hospitality rajder. Tu piše sve što tebi treba kao DJ. Tehnički rajder ti je obično 4 playera, možda 2 gramofona, mikser, monitori, osvjetljenje u DJ bootu. Neki traže i sto sa strane, da ostave bursu ili ne znam, lampu ili tako da hoće lampu jer se ne vidi, razumiješ. I možda ima još tu par nekih sitnica, ali onda imaš i ovaj hospitality rider gdje piše što sve ti hoćeš konzumirati to večer. To je rider gostoprimstva. Znači ti tu možeš napisati, ne znam, bocu nekog pića ili 2 boce pića, neki bolji klubovi ti daju i šampanjac, dobiješ, ne znam, puno onih sokova i svega leda. To se piše. I onda čak neki DJ-evi pokušavaju biti malo smiješni ili malo nekako originalni, pa onda stave na rider neke stvari koje klub ne može tek tako nabaviti. I onda moraju mu naručivati neku bocu nekog džina ili nešto kojeg nemaju, razumiješ, onda mora vidjeti ko ima bocu tu džina, razumiješ. Neki DJ-evi isto tako imaju dosta prohtjevne te rajdere, znaš, i onda klub puno puta kaže što može obezbijediti, što ne može. Sve se dogovori koliko god se može dogovoriti. I trebaju se predvidjeti sve stvari da se stave na ugovor koje mogu poći po zlu, tako da se to izbjegne. Za mene je ugovor formalnost. Tehnički rider i hospitality rider su bitni. Znači, znamo što hoćemo. Hoćemo biti uspješni i doći do gaža. Sad, kako to postići? I u biti, to je dobro, otvoriš kafić, otvoriš svoj klub, napraviš svoj festival, to ti je najbolje. Dovedeš goste i radiš što hoćeš. Stvari, kako znamo da je DJ uspješan? Da je DJ uspješan možete vidjeti koliko ima bookinga, znači koliko ima rezervacija, koliko je puta rezerviran, znači koliko je angažiran, na kojim je lokacijama angažiran. Drugo je kad ti sviraš negdje po malim mjestima za 100 ljudi i sviraš stalno, a drugo je kad sviraš stalno u velikim klubovima imaš pravi honorar. Jer to pokazuje da je taj DJ cijenjen od strane promotera i strane publike jer mu dolazi na ta mjesta. Znači, angažirana publika isto tako. Znači, publika koja je prisutna na društvenim mrežama tog isto DJ-a, znači puno komentara, puno neke interakcije. Isto tako streaming, znači streaming brojevi, koliko puta je nešto streamano. Danas je isto tako DJ producent. Ja. To nije samo zbog tantijema da bi se zaradilo od puštanja te glazbe, već to služi kao svojevrsna reklama. Puno uspješnih DJ-a je došlo do toga gdje jesu preko produkcije. Su radili neke svoje stvari i onda su
doživjeli popularnost. Ali možete vidjeti po top listama isto tako, Beatport top liste, ko je na njima. Jer ako se puno nečija traka koristi ili ako se puno streama ili ako se puno kupuje, ona ide gore na top listi. I tako potom isto tako možeš vidjeti koji je DJ uspješan, koji nije. Suradnje, ali ne suradnje sa svojim susjedom ili sa nekim prijateljem, nego suradnje sa ljudima koji su već uključeni u industriju i koji su, s Madonom, to bi bilo vjerojatno za nekoga najbolje, jer ono je ogromno ime, ali sa bilo kim koje je tako veliko ime, nekako ako se možeš njemu ili njoj prispojiti i napraviti neku interesantnu kolaboraciju, gdje tvoji talenti dolaze do izražaja, a opet taj artist, taj umjetnik koji je već etabliran, on ima nešto novo, što kažu svježu krv, da ima svjež neki feeling. Tako da je to isto neka win-win situacija. Tako da nije samo da dobija onaj koji je manje poznat i radi kolaboraciju, već onaj koji je više poznat. Jer kad si poznat i kad si u tom krugu klubova i festivala i sve ostalo, nekako izgubiš dodir s onim progresivnim nekim stvarima, jer te povuče publika, povuče te taj cijeli komercijalni džir gdje moraš zadovoljiti da bi zaradio taj novac i onda se malo odmakneš od te progresivne note, postaneš stalno isto. U tom nekom krugu ostaneš svom i ne izlaziš iz njega, jer znaš da to radi. I onda kolaboracija s nekim mladim ili s nekim potencijalnim lumenom, razumiješ, koji je tek sad krenuo nešto raditi, je dobro i za nekoga koji je već na sceni. Znači nije nemoguće postići kolaboraciju s nekim poznatijim, samo ti trebaš već imati neke stvari za pokazati. Jer nitko neće raditi kolaboraciju ili suradnju na osnovu ničega. To opet mora biti nešto. Isto tako, DJ nagrade, je li DJ dobio ikakvu nagradu, to je isto bitno. Kad neko ima neku nagradu, to obično ljudi kažu, ima nagradu, super. I to je kao još jedan plus. Partnerstva s brendovima isto tako, ako neko radi, ne znam, za Pioneer ili za Native Instruments ili za Ableton i nekako je ambasador jer zna koristiti tu opremu, to isto tako govori o nekome koliko je uspio. Financijska stabilnost, kad znate da je neko financijski stabilan, da zarađuje dobro od tih gaža. I zadnja stvar na ovoj listi, koja nije nimalo manje važna, je osobno ispunjenje. Da vidite koliko je taj DJ sretan sam sa sobom. Pa znaš šta, neki ljudi mogu izdržati to. Mogu izdržati te nevjerojatno zahtjevne angažmane. A neki pucaju po šavovima, raspadaju se. Ne mogu, jednostavno, previše. Mislim, to sve zavisi od osobe do osobe. Fizička spremnost je isto jako bitna kod DJ-a. Ti moraš biti fit da bi bio DJ, 100%. I moraš se brinuti u svom tijelu, brinuti se o sebi. Izvuku ti energiju, a ti moraš ići na avion ili nazad u svoj svijet, koji možda nije after party svijet. Tako da sigurno snagu treba imati, kao DJ treba je čuvati 100%, jer to zna biti užasno naporno. Užasno naporno. Baš užasno, da ne znaš gdje si. Da jednostavno ovako u avionu držiš glavu na onom sicu ispred i samo gledaš kad ćeš doći. Razumiješ? A ne znaš gdje si od umora. I kad si aktivan cijelo večer i kad ne spavaš, što je već iscrpljenost? DJ da bi uspio mora biti inteligentan, mora biti pametan. Jer mora biti mudar, pametan i mora biti taktičar isto tako. Tim ti treba, ali ako mu nemaš što dati, ako nisi ništa isproducirao, ako nisi ništa napravio, ako nisi dobar DJ, ako već tehnički nisi što će taj tim raditi s tobom? Ne puno. Negdje će te možda pogurati, staviti, možeš dobiti neku popularnost, ali kad dođe do puštanja glazbe i do ljudi, tu, on the face of the place, na licu mjesta, ako nisi dobar, džabati ti. Džabati sve. Ide se nekako korak po korak. Brendiranje. Kako se DJ brendira? Evo pogledaj što imate na majicama i svi. Ti brendovi, marke, to je nama postalo već, mi smo odrasli s tim. Čak i u 70-im već imamo marke. U Rusiji nisu imali naljepnicu, logo, ime, za ništa. Znači njima se sav kruh. Mogu si kupiti kruh. To je to. Znači nema na njima etikete, ne znaš ko je proizveo, možda ima datum, možda znaš u butizi kad je taj kruh donese. Ali ti ne znaš taj kruh, ko je napravio. I onda su u neka doba brendovi počeli se pojavljivati. Etikete. I sad, kad pogledate DJ-a u 70-im, 80-im i 90-im, DJ vam nije bio u centru pažnje. DJ nikad nije bio u centru pažnje. Možda Studio 54, ako pogledate neki dokumentarac, vidjet ćete da je DJ, kupola bila gore visoko
i onda je to kao bio DJ, mogao je vidjeti sve dole, ali je većinom bio iza gramofona, nisi ti njega mogao vidjeti odozgo baš iza gramofona. U underground partijima, znači tech house party, techno party, grezi malo sound, trans, nebitno. Uvijek je DJ bio negdje u kantunu. I bio je puno puta u klubovima u DJ bootu koji je imao neku mrežu ispred, kao da je u kavezu. Znači, to vam sve nešto govori. Kako su ljudi percipirali glazbu prije. Vi kad gledate film neki, vi ne primijetite toliko muziku. Tako? Čujete ono kad izađe, jer ako imaš neki dobar sound, pa voliš sound, pa slušaš film, pa slušaš i sound efekte i sve ostalo. A ti ne primijetiš muziku toliko. Zato jer ti je percepcija preokupirana sa slikom. Pitagora je izmislio nešto što se zove akuzmatic sound. Akuzmatički zvuk. A akuzmatički zvuk je pojam gdje ti možeš čuti nešto, ali to nešto ne vidiš. Znači, akuzmatički zvuk je kad neko priča iza zavjese. I on je svojim učenicima pričao iza zavjese. Tako da ovi bi čuli bolje što on njima ima reći. Jer mu nisu gledali nos, oči, glavu, bradu, ruke, jel se počešao, nego su slušali taj zvuk. Znači, to se radilo da DJ ne bi smetao publici da dožive zvuk. A DJ sam nije želio da bude zvijezda. Znaš kako su se DJ-evi oblačili na gaži prije? Ne znam, u 90-im. One crne majice kao u Bergajnu, jer čak nije ne crne majice, čak neke obične, najobičnije majice i obično ovako malo potrošene. Znaš, malo potrošena roba. Znaš, ne bi se uvijek obrijali. Znaš, bi bili malo, znaš, raf, malo hippie kao sam, neki feeling. Upravo zato da se DJ približi više ljudima. Da kaže isto tako, ja sam isto prljav koji ti, razumiješ? Došao sam ovdje, da se isplešem i da budem u blatu i da skačem po njivi, znaš, uz subwoofere od 50 kW. Mislim, od 80-ih je počeo taj rascijep, ali od 2000-te je počeo malo ubrzani taj rascijep između tog nekog staleža DJ-a koja su privilegirani i kojim tata može platiti 5000 eura da nastupi na Ibici ili u LA-u, gdje mogu staviti neku mladu curicu sa Solomonom na line-up, gdje ona automatski dobija prisutnost na cijeloj sceni. Ogromni je rascijep. Kad ti pogledaš da neki DJ ne mogu odvojiti 5000 eura za opremu, ne mogu jednostavno. Potroše 500 eura možda za laptop i za neki kontrolerčić, and that's it. A ovi plate za jednu gažu da bi svirali, znači i ne naplati 5000 eura. Znači nema veze s vezom. Ali ćemo se vratiti na ove logotipove. Svaki taj logotip. Evo ovaj logotip ovdje, taj Pionir, sve ostalo. Turbo Sound. Svaki taj logotip nešto predstavlja. A zašto to govorim? Kad imaš DJ ime, ti od tog DJ imena moraš napraviti logotip. Znači, istražiti slova, dizajn, feeling tih nekih dizajn elemenata i osmisliti u stvari ime koje se može u to uklopiti. Kaže, nemojte se reklamirati kao DJ koji je open format, da je to jako loše za tvoju karijeru. Već upravo da se moraš odrediti. Znači, kod brandinga je bitno da znaš kome pričaš, kome se obraćaš, kojoj grupi. Znači, to je riječ što sam tražio, plemenu. Tribe je pleme. I što je tribe? Što je krug ljudi u marketingu i u brandingu? Na što se on točno odnosi? To je jedan krug ljudi koji se skupio oko određene ideje, oko određenog koncepta, oko određene priče. Znači, bitno je u stvari da ti skontaš koji su to ljudi s kojim ti hoćeš komunicirati, jer nemaš budžet da komuniciraš sa svima. Nisi Levis, nisi Coca-Cola. Znaš, oni imaju ogroman budžet, oni mogu svaki dan na svim televizijama imati reklame. Znači, najbitnije je nekako naći svoju tu grupu. Ljude kojima ti hoćeš tu muziku predočiti. I onda nekako smisliti ime koje ima veze s tom grupom i cijeli taj identitet svoj, znači od logotipa do fotki, do videa, do boja, do oblika, do načina komunikacije, sve to nekako staviti u jedan paket. To je malo kompleksnija priča i to je nešto što bi svako od vas trebao u stvari da uradi za sebe. Da osmisli ime koje ima veze s tim zvukom koji projicira toj nekoj grupi populacije. To treba napraviti. To rade timovi, to rade marketinški timovi. Jer marketinški tim
on ima istraživači tu. Znaš. I onda oni stalno kopaju po internetu, po televiziji, po medijima, gledaju, razumiješ, gdje se mogu uklopiti i gledaju što se dešava. Što se dešava među ljudima, kako ljudi reagiraju. Znaš onu reklamu Tomi zna što voliš? Da. Kako Tomi zna što voliš? Jeste se to ikad pitali? Istraživaju, rade. Kako istraživaju? Mene niko nikad nije pitao na kasi šta voliš. Gledaju što se najviše prodaje. Ili... Možda imaju ono... Da. Prate sve. Tako Tomi zna što voliš. Ali vidi, marketinška strategija uvijek zavisi o tome koliko imaš novaca i da li imaš uopće novaca. Jako je teško radi marketing bez novaca. Mislim, postoje neki načini da se radi marketing bez novaca, da radiš ove stantove. Ako imaš party, možeš ići kroz grad sa... staviš razglas iza u auto i rokaš muziku i večeras party, party večeras. Mislim, vjerojatno te policija može kazniti, ali možda ti prođe. Čim skreneš komunicirati s publikom, možda bi kaznu. Ovo je besplatni način da se radi. Evo ga. Znači, odlično. Znači, možeš u školi napisati na sve ploče, party već. Ti pozvali ste ljudi. Isto tako možeš generirati neki video content i staviti ga na web stranicu. Staviti ga na sve platforme. Trebaš naći neki način da budeš malo apstraktan. Veseo, ja mislim. Jako veseo, jako nasmijan. I mislim da možeš tako uspjeti. Ako hoćete svirati, puštati u klubovima, kao tu ne postoji neka velika tajna, kažu, mada ja isto tako mislim da postoje tu neke tajne, ali na kraju dana ključno je koga poznajete i koliko znate, koliko ste dobri i koga znate. Znači, kontakti su vam jako bitni i vaša sposobnost. Važno je, izabrati dobro ime, napraviti dobar vizualni taj identitet cijeli, napraviti koji dobar miks na nekim interesantnim lokacijama, na nekim interesantnim mjestima. Pa to je opet nešto što svak za sebe mora odrediti. Koje će trake puštati, kako će ih složiti. Jer to je već onda ta neka umjetnička sloboda. Jer ako radiš sve po nekom šablonu, onda ti vrlo brzo to se postane dosadno. Ja mislim da je sposobnost DJ-a da iznenadi publiku jako bitna. Da, to je jedna od najboljih. Yes. Tako da im daš dovoljno predvidivog, a da im daš dovoljno nepredvidivog. Znači, nije u tome cak, u tom showmanshipu. Sad DJ je zauzeo center stage, centar bine. To smo malo prije rekli da DJ uopće nije bio prije u centru, a sad je u centru. Upravo zbog ljudi kao što je James Hype, i kao što je Skrillex, i kao što je koga smo spomenuli, što je bacio kolače, Steve Aoki. I kao što je Steve Aoki. Razumiješ, oni su donijeli taj showmanship koji nikad nije bio prisutan u DJ svijetu na DJ scenu. Sad, koliko je to dobro, ne znam. To pokazuju brojevi, trebate brojeve pogledati pa ćete znati. Ali ja sam uvjeren da momentalno, ovaj moment, na svijetu postoje dvije velike grupe DJ-eva ili jedne velike scene. Jedna je gdje je DJ u centru pažnje, a druga je gdje nije. Jer ti još u Njemačkoj uvijek, u Engleskoj, u Americi imaš klubova gdje se ne cijeni to da DJ uzme mikrofon i dere se, andiamo ragazzi. Ključne stvari koje treba uraditi, uspostaviti mrežu, napraviti neku određenu mrežu ljudi. Trebamo imati proizvod isto tako da bi ga mogli ljudima plasirati, pokazivati, promovirati. Znači, dobar miks, dobar snimak, neke kombinacije postojećih stvari. Ako već krenete u DJing, ako hoćete napraviti tu neku promociju, onda bi trebali shvatiti da ste vi u stvari brand. DJ-evi danas jesu brand. DJ sam za sebe je marka. Svi veliki DJ-evi imaju te brand dealove, imaju ugovore sa velikim korporacijama, gdje korporacije koriste njihov profil da bi kroz te neke njihove kanale predstavilo svoje proizvode. Upravo zato DJ-evi naplaćuju, ne samo DJ-evi, već i ovi influenceri i javne ličnosti naplaćivaju jako puno para. Ja znam da neki čak influenceri naplaćivaju nekih 3, 4, 5 tisuća eura da ti objave post na njihovom Instagramu. Preveliki fokus je na uspjeh i na novac
nije toliki fokus na kvalitetu glazbe. I rekao bi da ovih dana ljudi koji imaju profil, koji imaju tu neku ličnost razvijenu, javnu ličnost razvijenu, su ljudi koji čak prestižu talent. Ljudi koji imaju talent, a ne eksponiraju se dovoljno. Važno je izgraditi neku zajednicu i važno je uspostaviti kontakt isto tako sa fan bazom, sa ljudima koji te podržavaju. Naravno, to ti u početku neće biti nešto puno, ali kako vrijeme ide i ako radiš redovno, mislim najbitnija stvar je raditi redovno. Jer neko može napraviti zanimljiv video jednom mjesečno, a neko može napraviti prosječan video svaki dan. Dobro, da. Ovaj što napravi prosječan video svaki dan će sigurno dobiti veći attention, veću pažnju. Ali ti isto tako moraš podsjetiti tu publiku, nekako podsjetiti ih moraš na tebe, svaki dan. Da si tu, da te se sjete, da postojiš. I ljudi koji te ne žele pratiti, ne moraju te pratiti, mogu te unfollow, razumiješ? Ljudi koji ne žele primiti tvoj mail, mogu se skinuti sa mailing liste. Ali ovi što se ne skinu i ovi što te žele vidjeti, njima trebaš slati. I na njih trebaš misliti kad radiš content, a ne ove Ti možda dođe. koji će ti reći, ja evo ovoga opet nešto posta. Takvi ljudi bolje da te unfollow, bolje da te uopće ne vraće i da te unfriende, unfollowaju i to je to. Jer danas je to jako, jako jednostavno. Content je bitan, produkcija, audio produkcija je jako bitna. To je sastavni dio, u stvari DJinga je sastavni dio. Ako ste već u produkciji, trebalo bi da nađete način da potpišete za neki label koji ima veliki reach. Jer vi onda kroz taj label dobivate popularnost. Jer oni imaju već svoju databazu, ne znam, možda oni imaju 5 nekih slavnih ljudi na toj etiketi, ali ti si napravio ili napravila nešto dobro, što bi njima moglo biti na label, neki A&R to posluša, kaže, wow, super ova track, kamo to izdat. Možda ako jedna naprave par remiksa ili tako nešto, s opet s nekim poznatim ljudima, daju im za remikse i onda izdaju tu tvoju traku na poznatom labelu. I naravno da ćeš ti dokučiti sve te ljude, jer prate taj label već. A grupa ljudi može puno više napraviti ako je složna, nego jedan čovjek. Tako ako imaš label gdje imaš 20 producenata, tu se stvara onda konsenzus. Stvara se, tu je već neka ekipa koja ima mišljenje ekipe, ne individualca, nego mišljenje te grupe. Ti već imaš određeni krug ljudi koji ti daju kritike, daju ti feedback, kažu ti ovo mi se sviđa, ovo mi baš nije. Malo puta ti kažu ovo mi baš nije nešto dobro, ali ti uglavnom ti kažu stvari koje su ti dobre. Tako da znaš onda ići možda tim putem dalje. Znači to je to, community, produkcija, networking i konzistentnost. Znači svaki dan da to radiš. Znači da ako ćeš raditi produkciju ili DJanje, da sebe organiziraš da svaki dan barem pola sata upališ opremu i pustiš tebi par traka ili upališ Ableton ili prođeš kroz neke zvukove na online ili u svojoj biblioteci i da nešto malo sastaviš, nešto malo počneš. Jer korak po korak se to radi. Ako nemate jako puno para da platite sve ove nastupe na svim ovim velikim binama, neće to uspjeti brzo. I ako nemate dovoljno novaca da platite sve ove visoko kvalitetne ghost producere da vam naprave trake, isto tako nećete tako ići brzo. Ako vam tata ili mama sjede na nekom odboru ili ako nisu dio neke velike korporacije koja vam može poslati neki brand deal niotkud, nećete uspjeti brzo. Jedini način kako možete uspjeti brzo je da napravite nešto viralno. Jedini način, da napravite bomba neku traku, odličnu neku traku i da vežete neku priču uz tu traku. To je opet jedan milijon. I da je još dobro algoritm. Recimo da je to lutrija sada, je li lutrija? Je li neka vrsta lutrije? Sad, ako ti hoćeš dobiti na lutriji, šta moraš napraviti? Svaki dan kupo. Moraš kupiti kartu, moraš kupiti taj biljet, jel? Ako ne kupiš biljet, nećeš igrati. Isto ti je s ovim. Ako ne uložiš vrijeme i ako ne uložiš novac u opremu i ako stvarno, što ti kažeš, ne fokusiraš svu svoju tu energiju u tom smjeru i postaneš baš strastven oko muzike, da ti je muzika wow, da ti je sve, nije ti toliko daleko. Moraš isto razumjeti da je ovo brutalna jedna industrija. Da DJ industrija uopće nije industrija za osjećajne ljude slabog srca. Nije.
to je industrija Ultimate Fight. U biti je DJing jedna vrsta Ultimate Fighta. Kao prvo je natjecanje. Sve što sam rekao, imamo DJ nagradu, jeli? Natjecanje. Imamo najbolje klubove na svijetu gdje se DJ-evi natječu da puštaju natjecanje. Imamo top liste gdje trebaš doći do nekog, uopće ući na top listu, a kamoli doći negdje do vrha natjecanje. Znači, imaš onda ovo rivalstvo neko tipa ko je više cool, ko je zanimljiviji kao DJ, ko je veća faca, ko će ispričati neke bolje priče kad dođe na tu večeru sa organizatorom i sa gazdom i sa svima. Znaš, i to ima, i to isto prestiž, ko je veći kao zabavljač, ko je interesantniji. Znaš, i tu je natjecanje. Znači, apsolutno natjecanje. I treba se jednostavno, ako želiš to, treba se naoružati znanjem i opremom i treba imati dosta snage. I treba biti jako discipliniran. Jer niko ti neće doći i reći ti, Nikola, dođi, ajde, puštat ćeš muziku. Niko ti neće doći. Ako ti ne staviš svoju nogu između vrata i štoka, da je ne mogu zatvoriti, i onda polako uđeš, neće te pustiti. Ili ako nemaš nekoga da te odvede ili na prednja ili na zadnja vrata. Ono što sam rekao, bez velikog novca nema velikih bina danas. Najbolji način je da ti se poklopi sve. Pazi, ja ne kažem da je bilo što nemoguće, ali da se staviš u taj mindset gdje ćeš kao sportista radi muziku svaki dan. I gdje ćeš kao neki biznis strategist pročitati scenu i pročitati te ljude na sceni i nekako naći svoj glas i onda taj glas svoj projecirati tu među te ljude i među tu scenu. I tako da oni reagiraju i da ti postanu fanovi, znaš, da te podržavaju. Isto tako je, ja mislim, jedna stvar koja je bitna dobiti taj, što kažu, true fanbase, pravu bazu obožavatelja, pravu. Jer pravi obožavatelji su oni koji te prate. Pravi fan je onaj koji će ti reći da si dobar čak i kad imaš loš dan. To je pravi fan. Hoćeš ljude koji će ti doći na Mount Everest ako tamo sviraš. Ima načina. Razni DJ-evi dolaze do uspjeha na razne načine. Nije samo jedan recept kaže, aj sad ćeš ti izdati stvari na Defected i odjednom ćeš postati popularan. Network će ti u početku biti prijatelji tvoji, ekipa ta tvoja oko tebe, ali vremenom kako izdaješ, kako si online, kako komuniciraš ljudima, vremenom ćeš otvoriti taj neki spektar, jeli? Imat ćeš puno više ljudi. Mislim, kažem ti, to se gradi iz tjedna u tjedan. Jedan tjedan ovo, pa drugi tjedan ovo, pa treći tjedan ono, isto kao bilo koji biznis. Ista stvar. Koliko uložiš novaca u to i kako taj brand osmisliš i kako dobro komuniciraš firmama, jer to su sve firme. Možda radiš sa gerila individualcima u ovim underground nekim mjestima, to je ok. Preko tog networkinga, preko tih ljudi što rade isto to što vi rade, ćete stvoriti zajednicu. I ti ljudi koji ti ostanu kroz tvoju karijeru, ti na kraju postanu najbitnije točke u tvojoj karijeri. Jer između svih tih ljudi upoznaš te ljude koji mogu uraditi nešto za tebe, koji nisu samo broj, koji nije samo ovaj na autobusu nešto je poslušao i pošao, nego što će biti tu za tebe. Trebaš ići u klubove gdje se pušta glazba koju ti želiš puštati. I upoznavati se s ljudima koji su oko DJ pulta. I iza DJ pulta. To ti je to. Znači, ako hoćeš negdje puštati, moraš ići tamo. Da li ti treba menadžer ili ne treba? U biti ti menadžer na početku ne treba. Menadžer ti treba tek kasnije. A mislim, menadžer te može progurati. Menadžeri obično imaju kontakte u tako velikim nekim klubovima, na festivalima. Imaju kontakte. Menadžer, ako nije samo tebi, ako ti je menadžer, on je menadžer još možda 5, 6, 7, 8 ljudi. Otvara ti vrata, menadžer. Najuspješniji DJ-evi često imaju značajan utjecaj i pratnju, osobito u svijetu elektronične glazbe. Ali zato što imaju taj reach, što se kaže, mogu se zalagati za neke političke teme. Imaš DJ-eva koji to svoje vjerovanje kroz svoj brand odvedu jedan korak naprijed. I onda se zalažu za različite stvari. Da su DJ-evi vrhunski pregovarači. Jer je DJ što najviše od svega mora naučiti je kako da pregovara. Jer ti cijelo vrijeme pregovaraš kao DJ. Ne samo financijski pregovaraš, već pregovaraš recimo sa obitelji svojom. Ako imaš curu ili dečka, muža ili ženu, s njima moraš pregovarati kako ćeš uklopiti taj svoj DJ život u porodični život. DJ-evi pregovaraju sa publikom, jer je to isto neka vrsta pregovaranja.
Razumiješ, kad ti pustiš par nekih stvari koje oni vole, i onda ti oni oproste ako pustiš jednu koju ti voliš, ako im se ne svidi. Puno DJ-eva kaže, kad dođe do onoga da zadovoljiš publiku, ako hoćeš biti sretan, ti bi trebao zadovoljiti publiku sa muzikom koja se tebi full sviđa. To je da budeš DJ koji ima poštovanje. Nego želiš biti usmjeren sa svojim soundom i razviti svoj taj ukus neki koliko god možeš. I imati odličnu muziku i onda s tom muzikom dođeš i osvojiti publiku. Uglavnom pregovarači su DJ-evi. Financije, to isto tako treba ispregovarati, ali isto tako su kulturni pregovarači. DJ koji miješa, kombinira neke stvari koje su možda na različitim stranama tog nekog kulturnog spektra, s tim povezuje ljude. Jer zamisli ti sad kad imaš neku noć gdje je house i techno. Imaš ljude koji vole house, imaš ljude koji vole techno. Moraš pregovarati, ne možeš biti između. Jedan mora popustiti da bi drugi nešto pustio i onda mora ovaj popustiti da bi ovaj nešto pustio. Znaš, i tako znači cijelo vrijeme moraš raditi taj neki kulturni balans, jeli? To se na svadbama dosta radi, gdje je puno šira glazba i gdje DJ baš mora biti mora zadovoljiti publiku. Ali onda što više kontrole prepustiš publici, to dobijaš šareniju glazbu, šarolikiju muziku. Tu u biti si ti tu neki kulturni pregovarač. Ti balansiraš tu stvari među svima njima i moraš napraviti jedan mali svijet među njima sa tom glazbom. Kako ste rekli? Povezati. Znači, i to je pregovaranje, jel? Danas smo zaključili da DJ nije samo DJ, već je i producent, a isto tako je i političar, a isto tako je i poslovna neka persona. Da, entrepreneur. Živimo u 21. stoljeću. Možeš zaključiti da je ova industrija jedna vrlo brutalna industrija. Razumiješ, gdje je tu jako jedna velika konkurencija i gdje u stvari, mislim, ako želiš uspjeti, ne ako želiš ovako puštati malo u svom gradu, nije to problem. A ako želiš izaći iz svog grada i otići internacionalno i poći u različite gradove puštati, moraš se staviti. To je trening, isto kao borilački sportovi. Isto, moraš trenirati svaki dan. I moraš se staviti u to, znaš. Trebaš znati da ti niko neće to servirati, da se moraš boriti za to sve. Znači, ako se moraš ti boriti za to sve, moraš nekako te resurse svoje sačuvati. Znaš, da imaš zaleđenu neku. Treba ići all in, ali otići all in prebrzo, prenaglo, mislim da to... Video je danas užasno bitan. Naučiti video. Kako se dobro rade klipovi, kako se montira video, koje su rezolucije, kako se eksportira. Ali najvažnije od svega kako se pravi priča. Kako sa videom, sa ovim reelom ili sa YouTube videom napraviti neku priču. Kroz taj video trebaš nekako zabaviti te ljude. Jel? Trebaš komunicirati to što ti misliš, a opet držati taj video interesantnim. Da ti nije video samo vidi mene u studiju. Znaš, za slušalicom, ja u studiju. Ja me u studiju. Ja sam u studiju, znaš. U studiju sam. New truck, big things coming. Znaš, mislim, come on, man. Šta se story? O čemu je ta stvar? Što si mislio? Gdje si bio? Pa si došao. Pa ti se to nešto desilo. Zbog čega si napravio tu stvar? Što si koristio od opreme? Vidi, imam ovaj synth, na njemu sam napravio cijelu stvar. Ima ideja o pričama. Ali ako možeš nekako kratku priču uklopiti u 30 do 60 sekundi inserta tvoje neke trake, puno imaš više šanse da te ljudi vide i da ideš. Da na bilo kom tom streaming platformu imaš puno streamova, razumiješ? Jer ljudi vole priče. Znaš, kad ti kaže, znaš da sam vidio neki dan, već su svi, znaš, što si vidio? Mi smo takvi, jednostavno. Zatiženi, volimo priče, volimo izmjenjivati iskustva jedan s drugim, tako da mislim da ako to možeš spojiti s muzikom, da ih imaš. Imaš ih 100%. I isto tako te priče i pričice u videu ti mogu otvoriti neka druga vrata isto. Znači, a koja su to vrata? To su ti vrata da oni pogledaju tebi u dušu. Ovako. Da vide kakav si. Jer to ljudi žele isto tako. Žele da vide kakva si osoba. Tako da znaju u što vjeruješ. Da bi oni znali da li da podržavaju tebe koji u to vjeruješ. Jer ljudi prate nekoga zato što misle da ima nešto u njima. Razumiješ? Ima nešto dobro u njima, ima neki potencijal, ima neku energiju, ima tako nešto. I ako ti to možeš pokazati kroz svoj kontent i kroz svoju muziku, 100% možeš biti uspješan. Jer ljudi su ti kao žarulje. Treba im baterija. Ili struja.
A ti si ta struja. Kad dođeš u klub, znaš, oni su svi žarulji, a ti im pustiš energiju i svi se upali. Jednom svijetli, sve u bojama. Neki ljudi ti crpe energiju, to jest. Kad bih puštao na početku noći na tonskoj probi, recimo, da probamo teko. Znači, dođem, probam malo dekove i super, to sve zvuči super. Ali kad ljudi dođu i kad pustiš isto to negdje u sred noći, vidiš kako je to, kao da si ti neka iskra koja zapali tu cijelu masu u neka doba. Nekako ljudi su ti koji taj zvuk nekako čine onim što je. Ako imaš mrtvu publiku, džaba ti tehnu. Jer iz ovoga svega što sam vam danas rekao, mislim da ste mogli zaključiti da je trnovit taj put do glavne bine nekog ogromnog festivala Glastonburya ili tako nešto, razumiješ? Trnovit je put sigurno. Što hoću da kažem? Da taj internet attention se ne pretvara uvijek u nešto vrijedno što je dobro za tebe. Uglavnom, neko ti je fan kad ti kupi nešto. Nije ti fan kad ti samo kaže hi. Jer bilo je ko ti može reći hi. Ne svak će ti kupiti dupli vinil sa custom print, 8 nekih traka zapakirani sa super nekim artworkom od 50 eura. To će ti kupiti samo ovi fanovi. Ljudi obično uzmu tako 6 mjeseci, godinu do 2 dana, znači koliko novaca imaju. Mislim, ako imaš nekoga da ti financira, to je najbolje. A ako imaš izbor, taj. Jer je investicija. A znaš šta se onda desi? Onda ljudi, znaju da im je sve plaćeno i onda pomalo ćemo. Znaš, onda prođe jedan dan, prođe drugi dan, prođe prokrastinacija, krene, još nema veze, imamo još vremena, Kroz muziku ti to sve dolazi. Iz ovih playera, iz zvučnika, iz zraka, to sve dolazi. A sad ovo drugo što ti moraš uraditi je već igra. Znaš, kad ti se već pokaže taj talent, kad ti vizualiziraš glazbu, znaš, kad se možeš ubaciti u nju. To je put, ja mislim, pravi. Jer bez toga, ovo sve drugo nije bitno. Ako nemaš proizvod, ako ne proizvedeš dobar kreativni rad, džaba ti ovo sve. Nema šta promovirati. Šta ćeš promovirati? Šta ćeš promovirati? Znaš, što ćeš to reći pare? Agent, kakav agent, menadžer? Moraš imati buket produkcija, dobrih produkcija, da ga možeš ljudima ovako dijeliti, pokazivati. Razumiješ? Moraš imati pregršt mikseva, klipova, takvih stvari, koje izdanje. A to se traje 6 mjeseci do godinu dana. Ti u 6 mjeseci do godinu dana možeš napraviti 2-3 miksa, možeš napraviti 4 do 5 izdanja, zavisi koja su. Da svoj produkcijski setup se slaže, samplovi se slažu, software se slaže da ti radi. Ti možeš promovirati sebe koliko hoćeš i dobit ćeš, sigurno da ćeš dobiti pažnju i dobit ćeš attention, ali neće dugo trajati. Ako nisi dobar. Jer na kraju dana ti trebaš stati pred te ljude koji su tu došli da ih izbiješ iz cipela i da ih izbiješ iz cipela. Da im bude wow, bez obzira je li to deep house ili je hard techno. Apsolutno nebitno. Nego da zadovoljiš tu bazičnu ljudsku potrebu za poludit. Jer ljudi imaju potrebu za poludit. Kaže, kako mi je bilo dobro, poludili smo svi kao zadnji vikend. Kao, bilo je ludilo. To je ta euforija koja se stvara u klubu gdje su ljudi izvan sebe. To je taj jedan moment u kojem možeš uhititi se i izgubiti se u tom momentu. I to ljudi kao hoće u klubu. Da se izgube u tom jednom momentu koji dođe u neka doba. Da te odnese kao. Bez... da ne razmišljaš o ničemu. To je to. Eto, ja mislim da je to. Imate pitanja?